Tala Fou le amatanga le nei wā yaso se whaopoponga fo i o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. Wa talia ina nei le minista le wai whafo Ausetalia o Penny Wong se wala uria i le whaatautonga o le presidente o Amerika o Donald Trump ma wa sida iei o se awanoa tāua e whaalautele ai so otanga i se teimi tāua foi. O le a awa yatu Wong i Washington a wai le sauninga lea i le asurua sepulu na masina nei whaatase ma la ambasa o Australia i Amerika o Kevin Rudd. Whamai Wong wa whangai tia le walaulia ua maua mai ma o le ata manino lea o le malosi o so tanga i le wao Australia ma Amerika a o se awanoa tāua fo i e whaatala noai benefiti o so tanga tau le tamau a inga ma le puipuinga ma le malo tele. O se tasi tu o lo ta ue o nouna ia e Wong a o iai le whainga malanga o le tūtau whiwhata wa inga i le wā o atunu e lua. Mo li patia sa whamatalanga ma le whainga māloa ni usa wale se, wa tā ua ai pe a ma le fitu se lau 2 wafe, a ve ta wale o loo anga waa mo rebates, po o tupe toe maua mai ni mea na tatongi, ia maua una iai a ve ta wale isini ia siaki a lato toll relief scheme, ona e se lau fast 10 miliona le tupe, e re i o atu ni se anga waa iai e ave. O ave ta vale siria ma le ta ionos fulu e tongi i tolls i le vaiaso, e mawhaina toe maua mai se vaenga o lea tupe i lalo le porkalame sa mua i whaala ulua le whainga malo le premier o iai nei o Chris Minns. E pesoso ni ai tangata e me se lava i awala o lo taunga tau lato tutongi. O sa anole minista o awala John Graham, e ui e fitu su 5 miliona o mai o na tutongi atu i e nanga waa, ma ua talo sangai iai, a o lo tuto e pere se lau fast 10 miliona e le i claimina ia pe talo sanga atu fo iai ave ta vale o lo o anga wa ai. O se tamaito o luana i o nalo na whana i fafo se fale i melepone a o moe te tonu o le fale se teni titi, a ua sola ese le tangata na whana ina lea tamai se ta vale ma so atu wai ma ta vale atua o i sa atu tu i lea la tele. Whai maile 9 News, o lea na afia swafa ia Kevin McCain, na anga iane e asiasi le fale o se tamaita i Gippsland i leitu i sauti se saa melepone, a e whana ia le tangata i pafuane o lea fale. Na si iane i Alfred Hospital, ma whaavave le whainga o le tautonga i ave esei le pulu whana. Ta ule ripoti o le leo tele o le pa o le whaalavilawe na whawhangu waitu a oi, ma si teine tite se pulu tausanga sa moe ai tutonu o lea fale. Lo li putia na sola este le tangata na whaatino ina le whaalavilawe whaatasi ai ma le isi na o lato o lua na tia atu i se pasika. Lo tausa ire leo le mafu angola nei whaalavilawe o whaelo foi o se oso whainga sa taula i sa o lava le tangata na afia ia mai maasani i lato o lo o au fia ile nei mata upo. Wa molia leo le li leo o feta wa ina sa ia vali le whaailonga po le whaailo le Nazi i lunga o le pui o se kemisi po se whale talawai i Newcastle. Whai mai le 9 News o le taiao na nafi po le awha le fitu le taiao na anga ia nei le le whale talawai e peo na tā ua ma vali ei le whaailo lea i le au tafa o lea whale. Na bala awailua leo ma o lātou pu e na iseri e whasa furu fitu tausanga ma ise no fuanga la tāne. Wa mōria i le mata upule nei mai le itaria ina na tālo sanga e te tala itua a o lea so e tula iai i le whaamasinonga. Tala muli la to oiwa leana lawe ina mai le asona nafi mai se waa o le commercial vessel na maangoto i le siria ma le 5 kilomita i le ngata i fale o New South Wales o lo omanu ia uma ma wa whailua i ripoti le so le Marine Rescue Lake Macquarie na fesosoani iai. O whaamatalanga whaopopo ua māua mai le so, ua tā uai na wala au le kapteni mo se fesosoani na ua amata sao atu le vai le waa ai le awhalei vai le tai au. Whaavawe atu iei le vaenga le Marine Rescue New South Wales, mai lātou i te tono le 20 minute, na o lātou ave sea mai iei lātou sa ilungo le waa, whaasao ina umai le toa iwa. O whaeroa mai ua mai ato so ina le waa i le pau mātū, ma whaafita iei ngā ruenga la veai, na whaatino ma le vave foi, a o tādi ai se whaamauninga po le atonu na mafuai, le wha le tonu i le waa. Ia o tala nā radio Samoa mo le amatanga fo le nei vai aso, manuia ngā ruenga o whenga iai.